Ете, Вардар победи со 8 разлика против Pik Seget. Најдобро тоа го чувавте за крај изгледа. Pa ne znam, stvarno je bilo jako teško odigrati utakmicu, ponovio sam to i na presu. Jednostavno, na početku uz onakvu publiku, uz onakvu atmosferu nije bilo lako zaigrati. Suze su bile očima normalno od prvog do zadnjeg, ali evo, vratili smo se na teren, dali smo sve od sebe. Mislim da smo ispratili makedonsku publiku, Vardarovu publiku onako kako su zaslužili. Svi smo ostali srce na terenu, rozletili smo se, bile mali problema u drugom poluvremenu, ali eto, uz dobru odbranu, uz dobrog vratara kad je trebalo. I mi igrači smo dobili samopouzdanje i otišli smo tamo gdje smo htjeli, a to je na neku gol razliku koja će nam biti, ajmo reći, u nekoj situaciji dovoljna za Seged. Ali ne smijemo se opustiti ni tamo, jednostavno kako smo mi ovdje pobjedili, tako i oni mogu pred svojom publikom. Sigurno će biti opet jedna taktička utakmica, puna žara i borbenosti i ne smijemo se predavati, jednostavno moramo se oprostiti od četvrtfinala sa stilom i na Final Fouru ući sa stilom.